أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ngicela Allah umdali wethu sonke abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Udumo lonke lumfanele umdali wezinto zonke yena yedwa. Akanabancedisi, akanabalingani, akanazifaniso. Ngicela ke Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke zibe nani nonke umhlaba wonke jikelele. Bafowethu nodadewethu umhlaba wonke jikelele, munye umlayezo esiwulethile. Baningi abantu bagcwele umhlaba bazibiza ngezithunywa zikaNkulunkulu, bebe bekhuluma amanga. Baningi bagcwele umhlaba beyibiza ngezithunywa zikaNkulunkulu, bebe bekhuluma amanga. Namhlanje ke ngihluba udlube ekhasini, ngihlunga ukolo kukolweni ngaleli verse leli engilivulela. Ngivule iSuratul Kahf, chapter of the Quran, chapter number 18. Lapho Allah subhanahu wa ta'ala ekhuluma ngomgede noma ngentsha eyasuka ezweni lakubo ngoba ingafuni ukukhothamela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali, yakhetha ukuyohlala emgedeni. Angikho-ke kuleso story ukuthi bahlala emgedeni isikhathi esingakanani, kwenzakalani, angikho lapho. Mawufuna ukuyifundela wazi ngalowo mlando loyo, chapter 18 Suratul Kahf, uzifundele uzitholele. Uvuthondaba lwaleli verse engikhuluma ngalo lula ukuthi one, umprofeti unjengalazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayewumuntu njengami nawe, wayengayona ingilosi, wayengalona idimoni, wadalwa wazalwa umama nobaba njengami nawe. Ingakho Allah ethi mangabe bayaxwaya batshele ukuthi qul innama ana mislukum, ana bashar, ngumuntu njengani. Mislukum, njengani. Batshele ukuthi mina ngumuntu, ngempela mina ngumuntu njengani. Into nje eyenzekile, yuha ilayya, kwehlile isambulo kimi, kufikile ingilosi kaMdali kaNkulunkulu kimi, mina ngiyisithunywa, kufikile isambulo kimi, kwambuliwe kimi. Yini le eyambuliwe kimi? Annama, ngempela, ngesiminya, ngaphandle kokungabaza, ilahukum, umdali wenu. Kuthiwa nginitshele ukuthi umdali wenu ilahu wahid, uNkulunkulu oyedwa noma umdali oyedwa. Baningi abakhulumayo ngendlela abakhuluma ngayo, bekhuluma ngabanye onkulunkulu abaziwa yibo thina singabazi, abangenabufakazi babo ukuthi bangonkulunkulu. Ngoba phela ukuthi umuntu abe umdali kufanele abe kukhona akudalile. Dala ngibuza abafowethu ukuthi labo nkulunkulu enibakhonzayo
badaleni aziphumi impendulo. Okunokuthi impendulo iphume, abafundisi bangikhulumela ulimi abalibiza ngeGibberish. Angazi ukuthi lelo limi lelo lusho ukuthini. Angilwazi ngempela. Basikhulumela insambatheka nje abafundisi into esingayizwisisi ukuthi bathini. Lalela-ke ngiqhubeke. Faman kana yarju liqa'a rabbih, loyo muntu loyo onesifiso, subhanallah, sokuhlangana nomdali wakhe. Loyo muntu loyo onesifiso sokuhlangana nomdali wakhe. Awuthi ngibheke ukuthi ngisho kahle na. Ngakho-ke noma ubani onesifiso sokuhlangana nomdali wakhe, hayi ngisho kahle impela, onesifiso sokuhlangana nomdali wakhe, falyamal amalan saliha, akenze izenzo ezinhle, akenze ubulungiswa emhlabeni, akaziphathe kahle, izimpawu zakhe mazibonakale. Isenzo sakho esihle sokuqala okumele usenze ukungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, umkhonze yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe, ungamhlanganisi nalutho endalweni yakhe, wazi ukuthi yena uyedwa, munye, uzimele, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Uma ngabe-ke usuwenzeke manje izenzo ezinhle, usuqalile-ke manje waletha ukukholwa empilweni yakho, waphuma ebumnyameni wahamba ekukhanyeni, uzokwenza njani-ke manje? Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Wenza sure-ke ukuthi mangabe wena usuyikholwa awumhlanganisi umdali wakho nezidalwa zakhe ekukhonzeni. Uma ukhonza, ukhonza yena yedwa, awumlinganisi nezidalwa zakhe, awumxubi nezidalwa zakhe, awumenzeli izifaniso, awumenzeli abalingani. Uma wenze njalo-ke mfowethu, nawe dadewethu, unqobile emhlabeni. Munye umlayezo, Exodus 20 verse 3, zifundele nawe. Isaiah 40, uqale lapha kuverse 6, wehle nayo, munye umlayezo. Luka 12 iverse 29. Luka 12 verse 29. No, sorry, Marko 12 verse 29. Bese-ke kuba u-Isaiah 45, ufunde u-21 uyophelela ku-23. Nawo-ke umphako wethu bafowethu obuqiniswa ngempela, ama-facts ukuthi ngempela uNkulunkulu munye, akafuni kukhonzwe abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.